Amite tuchung adia kumhei Christmas 2025 sunga chule amasang ho a Hindu sakhulanga dia RSS hole vits pi hon India sunga ho in sunga umchan phalo abol hole Christmas decoration asu sit now Christian te holibi atai tom now video tampi viral hin India sunga media ho zo sin zong athu hi asevin chule vanoya het thei chi media honjong asu win vanoi hot lingjengin hi chi hoji hin a video ho hi a hin kila hom khomin aban banin vetto aseito anakop jeng hi tivin amasa penin a video hi som khat ga ve hi tv राजस्थान उधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले डिसेंबर की बारी बनता में आपको कलेक्टर पर हमारा क्या है, चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? amasa pena dingin hichi Jagalpur Madhya Pradesh a thuso hi ga ve khom huvtin hichi a mit cho khat numei khat ikiwo na akina api now video hi in azi pen chu religious conversion ahin approve jang umlo chule evidence song umlo hi kinin ngo na ke siam thu a ama chung thu a hi zo zo wa thu ki ngo hin ai pi hi a video hi amasa penin ga ve ki tari hi ti ve Hichia mitcho sugan thainu hi district BJP vice president aminchu Anju Bhargava ahin a video a viral zawa hi aman jong su thengna hin nei kinin su thengna nei na video hi chomcha ga ve ki tari hi tive क्रिश्चियन लोग वीडियो बना रहे थे वहीं खड़े होकर, जो भी बना रहा था, तो भाई उन लोगों को वो वीडियो पूरा दिखाना चाहिए, उसके पहले का भी वीडियो दिखाना चाहिए कि क्या घटनाक्रम हुआ जिसके जवाब में ये सारी बातें हुई हैं और वहाँ क्या हो रहा था। aman hiti ahi asu thengna aseya chtengle zat asei wanga hi angle khatlanga kuna video kila khat ahung do kinin hicha video kila na ho hi ngeu khat ga ve khom ki tari hi tive hichi video a ki mudung juin politics ki bol ki mopon ideology ki mopon akimu pen chu violence lunghan na hi in hi khumulo mitcho wanoi mu khalo mitcho no mei ki vogo ki hosia chule amit thi amaya kaitha akimu na hi hichi nu mit hin hindu te pathen ho na temples akimu khapon churches amu khapon muslim te ho in mosque amu khapon party flag religious flag amu khapon hi ahin vanoi I tabangham ti jong mukhalo nu hi ki ho vanoi ka hi ve tia bol thei ki sahon asu kamu awo uchu ahi ne hi hichi power bol theina atiu ahi a hele hitia mihem ki bol hi power bol theina thaneina ahi le power without humanity hi ti chu hasu kaivin hi alangkhat tu so chom khat langa UP gajaba na
pasal khat ho in kai lai pe nin agawa lu nin hi chi ho in sunga father pa chu noi she ta in Christian ho tai tom na thu adongin chule akoma Christian no mai khat chu noi she ta in nang iti na pen ham ati in chule pakai su chu iti pen ham tin anadongin a video cham khat ga ve kitri hiti ve मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ हाँ क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? इट शुड बी। मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, ही शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी? वाई बेबी? हमारे जीसस क्राइस्ट। जवाब दे ना, जवाब दे भाई, जवाब दे। जवाब दे। सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि एक इंसान नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? Really? हाँ। Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कह रही, पैदा करने का प्रोसीजर बताऊंगे। अगर जैसे मैं बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर भाई बताऊंगे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, अब कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना साहब, बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ। achonlam tain ga seileu hen hitia hi ama hi akousa umphanin nationalism lang thu zo a thu a hei da okinin Indian scripture hobo hilaya hi ki zuiding a hi atiin chule Christian te Bible hi ki zui loading Hindu te zui ho chi pi hobo India sunga ki zuiding in asain a hin Hindu te zuiding ho asai jong chu a het lo jeng a hi zia chu thili se zuidinga asai a hi in a hi aji chu ama hi India mi jong hi kitlo a hi in ama hi Bangladesh gammi amin sanu reman chule India gam jong dandi lo ta a hunglu da hi in amin jong hi a khela amin hi Hindu mina satina sei arya kisa a hi kinin hi ama hi kon biza api a hitia hi India sunga anuma uma chonham itile India sunga chu ama ho tabang hodang vedda hodang phat lo na ding tai tom na ding bol ho Hindu fanatic ho dinga chu visa ngai se selo achal panga tilak san pi a akaile visa passport identity ngai lo government in apan pi jeng hi kinin hi tulai ta hi gampama hunglut go ho nodo na dinga hi government in SIR hi phate chi pi agono hi in hi chi hi koidinga abol ham itile Muslim so Rohingya so gampama hunglut stengle Bangladeshi so tamwala soji a hi ha bola abol hu hin ahin la phate chi sa ha gu lai to wa ana kui noi lai ta wa hiti a hi chipa thu hi in ahin tu ge a hi ki mo sa ke mo sa na lai chu hi ki da hi win hi chule thuso chum khat alang khat kinin Orissa pasal khat kar hoi thim ta khana hungkum thlain lampanga Christmas bonzo ho chu ano do in Hindu ni wam nei lo ham ti nei dong
Hindu ka hi ve ti pha chun Hindu ni hiu le itabanga ibininga Christian ho thilna zu uham atin amuna yang chu to sa lovin amuna kunin ano do kinin ep hile a video neu khat ga ve kit khate di hi ti ve राजस्थान उधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले डिसेंबर की बारी बनता में कलेक्टर पक्को नले लोकल ऐसी दियो मैंने दी बोसी बारी में मिशन कहाँ है? तो किसी को पूछ के बैठा इधर कहीं से भी आके बैठ जाओगे? अरे ये नहीं बेच सकते आप, ये जगन्नाथ कैसे जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। इसको तुरंत भर्ती करो भागो, तुरंत भर्ती करो भागो। हिंदू है ना, हिंदू हो तो ये क्यों बेचते हो? क्या बेच? abanin New Delhi patnia gara kona video neu khat ga ve kit hi ti ve ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू कर रहे हो अभी? अपने अपने घर में बनाओ जो बनाना जाके, अपने घर में बना जाओ यहाँ से। टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखते हो? मत जाओ ये यहाँ धर्म परिवार चला रहे हैं। जाओ जाओ जाओ। chahi bazar kai hungwa santal khu kep aki khu se ji uwa ano do kinu chu ahi kinin hi abanin Raipur Chhattisgarh na kona video chom khat ga ve kit hi ti ve सारे हिंदू भाई यहाँ पे कोई दंगाई सफा नहीं होगा, बंद करो, हटाओ हटाओ भी यहाँ से। आप क्यों हिंदू भाई को अपने घर में बुला रहे हो? आप क्यों बुला हिंदू? आपके पास अधिकार है, हो जाएगा। चलिए आप नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे ही नहीं। आप एक हिंदू हो, आप एक हिंदू हो, बोलो कॉल करके बजरंग की छुट्टी आने हैं। प्रार्थना करते हो चर्च में करो ना जी, अपने घर में करने का क्या मतलब है? और हमारे हिंदू भाई बहन को बुलाने का क्या मतलब है? रहे अचानक 4-5 लोग 10 लोग आए, जय श्री राम का नारा लगाने लगे, अंदर घुसे, महिलाओं को मारा, तोड़ फोड़ की है ना। और हम लोग यहाँ पर आराधना करते हैं, कोई धर्म परिवर्तन का काम नहीं करते। Watch this video. This is from Raipur, Chhattisgarh. A group of stick-wielding right-wing outfit members stormed into a mall during a shutdown that they themselves had called. Why did they call a band? Because they were upset over alleged conversions which are not confirmed by police. Yet, they called for a band and they wanted to ensure that it's effective, that people followed. Yet, they stormed inside a mall and particularly targeted Christmas decorations. They hit the Santa Claus figure not once, twice, but multiple times as an expression of anger and intolerance. ama ho hi thilkizo na molho a luduwa hitia hi molde thi eki choywa longhang ta Christian ho do dal na slogan so sabwa ban abol ahi kinin hi achungcho na chu Christian conversion thua ban ako wa Christmas decoration ho jong asu set kin chu ahi kinin hi abanin UP Bareilly a video neu khat ga ve kitari hiti ve It's from Bareilly, Uttar Pradesh. People chanting Hanuman Chalisa. Make no mistake, they are not chanting this Hanuman Chalisa inside a Hanuman temple. Rather, they sat outside Bishop Connet School, a school which was well decorated for Christmas celebrations. These right-wing people sat outside the school as a mark of protest and repeatedly said that this is Hindu Rashtra, where they will not celebrate Christmas, rather recite Hanuman Chalisa. They could have gone inside a Hanuman temple to do this, to show their bhakti. Rather, they tried showing their hichia hi Catholic school khat phattecha Christmas decoration ke bol muna hi towa ama ho pathin Hanuman la asa kin uchu hin
hilahi Christmas man na dingmun ahi pui hilahi ki ho pathen hanuman ho na dingmun ahi zo ati ki nu chu ahi ki nin hi hichitabang chathen Assama VHP members on Assam school sunga Christmas decoration ho su sit wa school sunga ludwa decoration ki bol no ho ala la wa hal ki no ahi in a video hi neu khat ga ve kitri hi ti ve. The same story also repeated in Assam. VHP and Bajrang Dal members ransacked Christmas decorations at St. Mary's School in Panigaon, Assam. They literally ransacked a school premises. Once again, they wore the saffron scarf, chanted Jai Shri Ram and vandalized Christmas decorations. Hitia hi India sunga muntina RSS hole VHP hon Christmas decoration ho asu sitwa Christian ho asu gen thain ho hi a viral thai jengwa nga hi Prime Minister Narendra Modi hin ima hephalo bang ta uma Delhi a Catholic ho in khana India hi secular country a hi ti wanoi vet sa na dinga hi hitia hi ho in ga kai kit chu a hi kinin a hi tu gia hi amu zong hi chithua hi ake lo lai chu a hi kinin hi a hi national paper ho a hi in chule social media dung ho a zong government chunga demnale sei sitna wang anasle zengin Assam St. Mary's School thil so zong please on holebi thu to akimat poi ati wangwa akiman ho hi ga belew hen Baspal Dheka District Secretary VHP Manish Yoti Vice President VHP Bizaudata Assistant Secretary VHP chule Malin Takundar District Convener Bajrang Dal ahivin tunwang biljong motawintin kilhado atawintin aji chu Assam jong BJP government noya umahi ki dovin hichia hi ama ho thu ahi ki nin hi ahin lang khana hitia hi India sunga Christian ho Christmas man thua hi bang sia do dal na umwanga hi India ten amel ma khatna an neu tuayong anei jingo Pakistan ten ki ho wang hiti hin Christian ho Christmas kaman sa uve ati uvin hiti hin a video ahin viral sa uvin chile hichitabang ngai chun Nepal Dubai chile Saudi Arabia langa jong chamthat ta Christian ten Christmas aman danu ahan vet sa kiduvin hi India sunga hi Christian te hi 3% tabang hi win alangpi in Christian su gan thaina persecution a jong vanuya asom me khat chan a ki hi kinin Afghanistan te hi amasapian hi win Burma Myanmar te noi chena ki su gan thaina lampang a hi hi win ahin 2024 chun US Commission on International Religious Freedom USCIRF ho chun India a holibe thu a ki bolna ki su gan thaina ji a hi India hi sanction a bol wut nu chu an hi in a hi ama hon a seida nu win India in minority communities ho human rights defenders ho journalists ho religious matters ho report about le ama jingzengu a hi tin an sei ki win hiti chun report na an het sa ki win hi achaina a sei no mu chu ho ei mi te jong alang pia hi atam zo Christian sa khoji Christian hi win gal inei lai to hi to gal ki pat na jong chu I ho in ho e santen phai sung si a jong eina hal ha pi chayu chu hi kitan tua in vet si chu mainland India langa thusu ngen a hi in ama hon abol lo na penu chu hi hindugam hi in Christian kiti hodang thailo ding a hi Christmas dong na man thailo dingu a hi ati naw a hi in hi han avet sa chu Christmas kumkina iman thailo ne diu ki go thailo ne diu wa jong chu abol a hi in ta salanga su gen thaina tho lai wa lagaw langa jong imasang din mu nu hi aphat ding le hoi lo ding lampang imu vin hi ho zo si gal kai na thei pe na chu na hi in taw na hi jolal anei poi ki hi lung thimu wa kyang jing pumin tuni adinga Christian te ki su gen thaina thu in sei naw hi chan hin hi sautin hi chan hin chai tai ti ve